Om Swastiastu. Idadani sarang sami sarewang yang titian. Sebelum titian laturan matur, lugrayang titian. Ngaturan rasa anayu bagya miwah terada subati, macen ring ide hiang para mekawi, riang tokan. Warna sakali ngasung kertawara nugrahan ide, titian. Asa puni ketalar idadani sarang sami, presiden mapaduadana regalahin sani becek puniki. Kumanti presiden namilatin pun sawadharma wacana. Saya mau ikutan dari pidadap pun sawadharma kita. Kabupaten Badung rahinani makin. Mugi-mugi berkasana. Pidadap kadiasa puniki sayang lima kawentenanipun. Ngawastu presiden mengikuti ketatuan agama Hindu, maka permanen budaya Bali. Idadane sareng sami sang kusumayang titian, menggoing atur dharma wacana titian, memantang antuk catur guru, sane memulden. Swadharmani putra suputra satu gunawan. Idadane sarang sami mau sang indik catur guru punika merupa petang pemargi sanidahan utama saha keutamayan pisan rikalani ngupadi kerahayuan murid sana tanah dharma Master Presiden Moksarkam Jagadita. Saya makin Indian tetua atur dharma wacana titian netawanan sios ngelini indik swadharmani putra suputra sadu gunawan napi mawinan kadiasa punika duani dadak saha rahayu jagate mecanten sangkani putra suputra punika. Riantukan putra sani suputra putra sani satu meksikihan dharmani agama miwah dharmani negara sani presiden Makasulu anawi sukani kulawarga sekadi sani mungguh ringiti sastra kadi asapun iki Sangyang Candra Terangganda Pinakadipo mamadangi rikalani bumi. Sangyang Surya sedang berbacun, maka dipo mamadangi ribumi mandala. Widya sastra Sudarma, dipo ninanang tribuana sumana prabaswara. Yang putra, suputra sadu gunawan, mamadangi kulawatu wandawa. Sesampun kadi asapun iki rikalani bumi sanyang ratih biwa bintang sani presiden maka sulung yen rijagati ida sanyang surya sani awinan galan kerene jagati kami sang kami keutamaan sastrani punika sane ngawinan yang ringkulawarga uantah putra nisani becek punika maka sulung bangga kinucap putra suputra sadu gunawan iraga padot subakti ringkang sinaga catur guru makadi ring guru rupaka, guru wisesa, guru pengajian, miwah guru swadhyaya. Nabi mawinan iraga patut subakti ring guru rupaka. Mawinan iraga patut subakti ring guru rupaka. Riantukan guru rupaka merupa sani rekret sani ngadi iraga
ane date miwah prana date sani uripe perlu miara iraga nyejenin boga upe boga miwah pari boga mawin saking telaning garba ngantos dhuwur dados putra sani becik punika mawinan iraga padha sedina riksa pituduh guru pake sampuna langan ring rama sami ngawinan tulah hidup alpake guru ring sarasa percaya wedan munggo kadi asa puniki hana buat roha kering pengajiannya ring pape pukuna maka karana kaya wak mana ika mangkana keramanya agam papa niku luwe saking papa ni berunahe nyaraning ruru garba sang kesepannya adyante papa niku kaya sampai niki suksemanipun iya ini wenten anak alpaka ring guru ring berampun komangkas beranakan antuk bapani solah mebaos miwah mepikayun sani mepari solah asapunika agam pisan keiwangan nyanyi ageman ring keiwangan berunahe mategas ngulungan manik maka juga sani asapunika agam pisan keiwangan nyanyi idadane sareng sami sariwangian titian sarimakin aturan titian baktini ring guru wisese riyantukan kiraga sareng sari puniki kawawul antuk sang angora meduluran antuk sukete tante praja asapunika taler baktini ring guru pengajian riyantukan iraga keijen kaweruhan presida umi ring tata titi agung guru wakat ring kedian nikah maka penuntun mulati kerahayuan uripe wekasan yemi urip tanpa sastra pekan tenani ujang tanpa power pocong dadak campina kadi kileming dahulu asa puniki kebaos heman nisa ngamukti dumadi tiga dan hana guna yawana rupawan kula wisala tiga padahan Denika tanpa sastra dan nateja wadah lemah kucang luar sekarang abang buruk dan hana wangi nika suksemanipun kalau pisan menerus tidak ada manusia samia sapunika nekan mewiguna ya diasun anong bagus uang seluwe sitam punika sami keduekan iya ini nekan berdasar sastra idedami pekan temani ujang tanpa bau tampina kaki sekali barang ini sakit wonten nekan mengagumi idedani sareng sami sareng kusumayanti dia Raris baktini ring guru swadhyaya riyantukan ide sani meraga sangkan para mimpi mati ring sejeroning prawedan wedan mungguh kadi asa puniki purnam ewedang sarwa ya butam ya cabawiya utam meretatu wasilca iudam nena tiro hati tegasipun
Ide sang yang widiwasa sani geritu jagati puniki miwah sedagingipun Ijian sani sapur wendan miwah sani dulu wendan Riang Tuhan asa punika ide sani kau caplengan Antuk kewentenan ide urip tanpa mangan manut kecap sastra punika Sananing sane wenten ring jagate kumanti peganti ide sang yang widi irang kesangan sami patut jada bakti ring ide nuna suara nugraha wastu namun kesukatan yening yang terasa punika kebaos diriguna bahwasana nekan rahayu ring ataluwe Adiaya kalidasa wendan kebaos asa puniki Isana siah jagata swadasa Tanunasa iah pitarang naweda Ide sang yang widiwasa kebaos wit kesukertani Samsa persina ugi nentang elektrik ide melarapan untuk nenten asli bakti menjaga nenten pacar ngebolehan kesukatan asa punika taler sekali mogol dari Ayurveda adiaya 13 siki sloka berputus kadi asa puniki tam ewa widitua ati mertium eti Pulang tak mendasar antum ini tersubakti di dasar yang dewasa Iraga Presiden Pacang kemuliaan kesukatan Melarapan antum Iraga patut subakti di dasar yang dewasa sane kesinanggan catur guru Duani punika merupa pematut bakti guru maka saudara maning putra suputra sadu gunawan idane sarang sami ngebincet nanti yang matur maka pemerintah sudah membaca nanti dia ini ulang yang pertama catur guru inggih punika Petang kepatutan maka pemargi mupadi kerahayuan ure wastu presiden kesinangga jaga dite sani kaping kali saudara maning putra suputra sadu gunawan patut subakti ringkang sinangga catur guru sani kaping tiga putra sani suputra sadu gunawan punika mencatat menuntut pengabdian keluarga liwat wangsa riantukan presiden pacang tuan jagati landuk kemari palo cinau tata tentram keterahaja skala liwat skala idane sareng sami sariwang yang titian Wanta asa punika daging dharma bocana sani presida aturan titian regalahe sani becik puniki mogi-mogi wenten pikenongipun menawi wenten atur titian sani netan manuk re arsan idedane sareng sami lugrayan titian lunas agungan pengampura maka sani ngatur Pukutan titian antuk paramu santi Om Santi 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 Om Pagi sapunika Presiden Katur